Ka Iewrynghep Secondary School kala pelem no ya ko umpok leo higher secondary school dan nyau gol lan ru gol lemba ke penalty ha ke jinge khun jong ka under 17 girls ha ke Subroto Cup final kablalong hamanan jong ka MFA turf ha polo ground Shillong. Ke Elias Higher Secondary School kala pelem no ya ko umpok leo higher secondary school da argo la ko wei ha ke jinge khun jong ka under 14 boys Subroto Cup final. Katba ke Sinantnis Higher Secondary School kala pelem no ya ko Umpernai Higher Secondary School da laigo la ar hagajinge khun jong ka under 17 boys. Kini ki kin ho nyela kai ki bajob kin sami khman ha ka inter district state level jong ka jilla. Support.